Joel Nyaganyamu na ithe wa Kennedy Mureithi riria anyitire ripoti ya kunyitwo kwa Murio ohire thabari ya guthie kumuona gukinya ceceni-ini ya Kamukunji. Ofitha umwe niwe wamwerire Murio ni erutete muoyo ari thero akihuthira rurigi rwa kiratu na hindi iyo mwiri wake ni warikitie gutwarwo mochari. Walimkata akasema alikuwa na msaifu hakuwa amekufa, walikuwa na mrash hospital. Mtu mwingine ni hospitali gani walikuwa na mrash, akarudi tena akamrash mochari. Thutha wa kurumirira ndeto iyo, nyumba ya Mureithi ni yamenyire kunyitwo kwa Murio gutiandikitwo ibuku-ini riria aria manyitetwo ceceni-ini iyo. Hiyo mambo yake nifuatiliwe juu hakuna mtu ambaye ana haki ya kuchukua hatua, kujichukulia hatua. Magitwa itua ria gwika postmortem niguo mataukirwo wega ni gikuo kia Murio wao. Moimerera ma uthuthuria maronanirie ati mutigaire akuire thutha wa kuringwo mutwe na kindu gituhu maita matatu na akigia na nguraro cia thiini. Riu nivo twina ciuria nyingi nundu report ya pathologist iraugire Ken kwaringirwe kiongo na ina irema nyingi muno kiongo na kiongo ni giatuku. Nyumba ya Mureithi riu irahoya uthuthuria makiria wekwo niguo kumenya kiria kiracungiriirie Murio wao wa miaka 27 kuragwo. Na sasa wamenichukulia yeye na ni wao wamemua, sio Mungu. Afadhali ningekuwa nasikia amefungwa maisha ni wanasemanga yuko uhai kuliko kumuana na hiyo uwaji mpaya hivyo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Njambi Wanjaũ.